Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод, паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Мына асфальт мектепке келди жөн суу. Суу өтө катуу. Суу өтө көп. Суу өтө көп келди. Nasıl? Çıkar çaş gel kerekine çıkar. Ehtiyat bol özün ehtiyat bol. Öt. Nasıl? Çiğbe de dal. Kaç. Ya Nurgaz al onu su geldi. Nasıl? Hoş bir şey. Trassa hoş bir şey. Kolu kaldı al. Ket.